Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Napanam apay tagalanga at parang sinap sa pulkang di ka man la makita. Pimanaw ka inba tinagagmay maysa. Anya di mo kinayat benoing ka kinakura. Napnapan ng apay takalanga at parang sinap sa pulka, hindi ka man la makita. Pimanaw ka, imbatin at agmay maysa. Anya di mo kinayat, benoin ka kinagura. may maysa
nang runano sungkem ti iliw ko ken ka. Piman pa'y daytoy rigna kaput pa nagsina ay na nge magana nusak anya nga ruti maramida. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan ditoy sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti parikot ko. Lami istiyak sapa akarayam toy bagi jakun marikna dagitin na bara ay anyan na nagsamit nulagi pem di ayan-ayan naglabas. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan ditoy sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti parikot ko. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan ditoy sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti parikot ko. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marikna ngaminen nobya ko awan kan ditoy sidong ko awan pangi sa dagat kadagiti parikot ko. Inuliram to'y pusok, pinanawa magtutok. Anya na nagsakit, aniagad din anagot. Inururay kabiyag ko, tinabayag akanito. Ngumawan di kan makita na agsubli to'y arpat ko. Sinugat mo daytoy pusok na nagayaken ka nang namnama agururay ken ka. Naulilan di ayat nga silangan
subli to'y arbad ko. Sinugat mo dahito'y puso na agayat ken ka. Nang namnama agon uray ken ka. Naulian di ayan nga sinanala. Gapon niya dayong di ko idanda. At akadim sa baringa kaya na yan. Anang gapuang mangpasakit ka na. Naulilan di ayan na sinagata. Gapon niya dayong di ko idanda. At akadim sa baringa kaya na yan. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Anang gapuang mangpasakit ka niya. Kinunam kanyak idi nga umadayo ka. Ngem sublianak to dayta ti karimbiag ko. Pusok ng namnama kit inururay ka. Aldaw ang naglabas kanayon ka asiksigaan. Tawag mo kinsurat awan met di inak mauray. Di tunggal darikmat nuinak agmay maysa. Awan ti mariknak nudila sa empty kaunggak. Lipaten ka kunak ngem di kabelan daytoy pusok taaging gaita. Ay ayaten kalata tawin nga naglabas diya ka nakalipas. Apay ngamin na di ka malipatan. Tinoran-oras sika tiyak datoy kaunggak. Nupay nuing kulbo minsukat mo di sabali. Samit ni ayan ayatin ka man inwaksi. Di ka malipatan. Anya na nagsakit idi mapanek-nekat nga adan sa bali. Tiing ka insukat sem ken panusa. Tiing ka insubad na pudno nga ayat. Pusok laeng tinasugat. Apkes ken sanaam ipturak ngalak amek ti panusa.
dita sibay mo sabay kumata naipayan ka taragsak umanay alagipen hinton kailiunak umanay alagipen hinton kailiunak. Basolak tay naramit komet amin a pagragsakan ngamanyain subad mo sinagtamlain to'y puso di mo inilala na pudno nga ayat ko karing kanya ingka tinalikudan martira puso na ikalang anya pa iti ser-serbina nasamita lang langenta awan amok anak ka basolaken ka dita
nagbasulak. Taapay si kantay ng lipat. Sa wemanuan niya tinagkurangag. Day tatamakawan iba ay mo kanyak. Di ko nada nalakalat manglipat. Nang sikalat nang isalda akto'y ayat. Tanalaklaka kadi agayati sa bali. Nati pamateg na sinaw na sudi. Kasano pa'y tilubong ko no awan ka. Jap maipturan no siya kay panawam. Yadya kabalan iteyag may sa. Tapamatig mo isulat tiragsak ko. Nagbasulak. Taapay si kantay ng libat. Sa wemanuan niya tinagkurangag. Day tapamakawan iba ay mo kanya. Nagdi ayat ket nagtultuloy kami nga nagna ubing akbay diak maawatan iti kay
sa kamanak ko daytoy adalan iti pagnaam kitaem dayta sawanam anak dagita iti masakbayan inutang magna agturong iti masakbayan. Sikat yamin ko kinliliwat to'y pusok ragsak tinsang bay mo adinto ang godon inggan at tumpalbiak daytoy ngayan ayan intang arudi papas dironi ayan when at doyan nga akpasan dita barukong mo o biyag ito'y biyag no italang na diak ton kaya wenno gamden ti agayat ngay karikon to'y riknak agraman to'y kararuak sikat yamin ko kinliwliwat to'y puso ragsak tinsang bay mo adinto ang godon inggan at tumpalbiak daytoy ngayan ayat intang arudi papas dironi ayat no ikalanag diak ton kayat wenno gamden ti agayat nay karikon to'y riknak agaraman to'y kararuak sikat yamin ko kinliliwliwat to'y puso ragsak tinsang bay mo adinto ang godon inggan at tumpalbiak daytoy nga ayan ayat intang arudi papas dironi ayat intang arudi papas dironi ayat
maysa kan kanayon lain asi iliwakan ka alang aruden biyak ko di nakagbaybayan tanal Paskon ngayon kariya di kan lipatan maasi ka biyak ko ket ipanganak inulilang to'y pusok tagi mura ni ayat init bulan di ay nga to isudat saksita ay wen no biyak ko di nakadikawa na minsan ay biyak ko ang nairidit pag nagparang adagus taladawam kaniyak ibugbog mong aruden tidiro ni ayat talanamit maminsan pa'y tisamit ni ayat di kan lipatan maasi ka biyak ko ket ipanganak inulilang to'y pusok tagi mura ni ayat init bulan di ay nga to'y isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawa na minsan pa'y biyak ko ang nairidit pag nagparang adagus taladawam kaniyak ibugbog mong aruden tidiro ni ayat talanamit maminsan pa'y tisamit ni ayat ibugbog mong aruden tidiro ni ayat talanamit maminsan pa'y tisamit ni ayat kamoten mangisang sagiwayway itinuangin nagaget niyang kuberting natari pato itidingwen pagulidanan nasken at tuladen awan kanyan at panog inaldolat ta sumalok uray makasinit ay tipudot nakarat-kadlat urayada sa gubanit na ang pastor nuwang di panakay na na kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen tati kayat na rumangay pananagbiyagen nunalpas ti rarepen nagbiruk man ti panggadanen alatiro tadandanin panagapiten ngem apay tanaliday tabagam nalpay idinamwam iti presyo iti pagay ni Uncle Berting di payo misem napanpay kiti nakinumen ngem kunana sumulitag no next cropping sumaruno apa nagtatalon raib ken sikakit ni maton doble pay iti presyo ti abonon awan pa'y katidanong regasyon de gasolina iti padanong ni Uncle Berting ang isalda taltalon
Dinan sa ama sa kanta di makilen iti pamilyan. Tatay baro nang agbasbas sakit ng asawan. Nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse ditangim na lako na tay may nga ektarya. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen. Anyan nga rigat ti mamlarumang ayen. Ada na puko ni Uncle Berting isupayan nagpapagatasen. Alatiro madlawalu makayen. Ada may sa amalem nakitak ni Uncle Berting nakatugaw kakape nakamulengleng. Awanen iti matalonin na amin na nalakon. Awan paiket ken kwanat mang taripato. Napan nagugot iti kamutin. Idi sumangpet si malibukak ni Uncle Berting. Dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagageti maladak ken kuana. Adanin hanyero doktor ken abogada ni Uncle Berting anya natatububrana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleman. Pindahin at anak na pasyaren. Hawanen ti dagdaga pinagpadal ng emitan mansyonan ti balay na. Si kangay karuba amamum kadisuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Arami din nati amin kadatay nga anak na aksubalitay kumamit keng kuana. Aksubalitay kumamit keng kuana. Nagdanak kanayonak ngayabla. Dakkel ti pamagina matyo gwapo ako nada. Karig na paytay banbanti kasararya itirabi. Ada nobyok anataya ay apo nagkaamamak. Sa ay nagdanag kanayonak ngayablat. Dakkel ti pamagina matyo gwapo ako nada. Karig na paytay banbanti kasararya itirabi. Anya na bislak nagmayaten na bislak. Anya na bislak nagdakilin na bislak. Anya na bislak agdatanay kumagat. Nagsakitin ti ablat tay bislak ay maulaak. Anya na bislak nagmayaten na bislak. Anya na bislak nagdakil
anya na bislak, nagdakilin abislak. Anya na bislak, agdatanay kumagat, nagsakitin ti ablat, tay bislak ay maulawak. Nagsakitin ti ablat, tay bislak, nakagangganas. Banbantay turturo ti ayanmi, kabalyo ken baka ti kaduami, bulbulong ti kay kayo ti linong mi, atid dogatali ti armas mi. Kaya't mo gayem ke tumay ka jay bantay analawa, agsakay kat kabalyo alumaglagto, uminom kat gatas nga adu.
Agmay-may sa aklaing nabanok ti puso kanayon agdandanak ngem iti tunggal tawagken panagsarita kasla ti arakop moket marikrik na uray awan kaman dito'y danak day ta boses mo ti lawag iti rabi day ta boses mo ti pagsangirag kadag iti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknag ti ayat iti linya ti tawag ti pusok na talna day ta boses mo tinanak kadagiti tawag adda ti ragsak pukawen na ti ladingit ken mabang-aran ti riknak uray agsinumbangir aparte ti lubong ta iti boses mo laeng ti pagkapetak tunggal kumusta kan ragsak ti riknak tunggal ray-rayaw agas ti pusok day ta boses mo ti pagsangirag kadag iti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknag ti ayat iti linya ti tawag ti pusok na talna day ta boses mo tinanak umayto ti aldaw nga agkita tanto manen ngemita ipukpukaw ko laeng day ta boses mo nga kanta ti pusok day ta boses mo ti pagsangirag kadag iti rigat isu ti pigsak uray adayo ka mariknag ti ayat iti linya ti tawag ti pusok na talna day ta boses mo tinanak tunggal marigna ken manggek ka kaslala adda ka ditoy ta boses mo isu ti namnamak. Oras na